Jeng tini Kiching by Kiching restaurant na thang lain Kiching pada Kiching restaurant thang lain Neng kau ni jeng thang ka Ni le Kiching ya pula What is wrong with you? HJKL LLL La Ang bekhara sinai please Jangan sini nama no bunyi bekara kan Slim no seperti slim kai prawn no korok tahu no want to see Hello guys, welcome back. Hello. Channel back to my welcome. Game ko tao pay to kay no bala bala kino nam so ko te ani channel no subscribe kaya ta bokti te bell icon na hit kaya ta bokti continue vlog ka ba kana exciting day special communication ini di thang sa mo ani Maare song right and bring at Tiprasa. Hello, welcome back to her channel. Maare ni bo channel tonggo Maare mani bin channel ko subscribe khabai di Restro Debbarma vlogs ne inke tabuk tini tangke oh amoi to inko boto free no as usual एक के साथ एक मुफ्त बताऊंगा ना इनके ना चाहते हैं भी ये फंस ऑडियंस ना ना चाहते हुए भी सिमा नहीं चाहा मजबूरी मत बुझला ले ऑडियंस ना चाहते हुए भी सिमा नहीं इस तरीके से बच गया साला मतलब वो था please don't misunderstand Chini meaning क्या हम तीन तंगों नहीं Kiching मुझे यहाँ तो तीपा नमक पाई क्या माने साले का खोपड़ी तोड़ साले का बस बच्चों रंग रहे हो और tinggal bu sana kan Ini berapa kali pakai bocor orang dulu खूब आंखा खूब gunang kalau patiba no rang rei teman Angkat tu yang pemano tu jadi pemano kalau pati ada blok ni pernah rang mal ni beauty na So guys, tini kaisa Kwtal restaurant na thangai tongo jeng to Maare Kiching joto nanggan ke awan bagai che Kiching restaurant na thangai tongo first time excited yay अब ओवर एक्टिंग करता साला ओवर एक्टिंग क्या वाला 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह ngan ke o Kiching restaurant thangai jeng boni food bahai taste kai na lenai ke thok ya no sanai kai jeng na kerni tong yo blog jeng tini Kiching by Kiching restaurant na thangai na yay Restro So guys, jeng sok bagi Kiching's Restro wo. Kiching, kali Kiching restaurant thang lagi na. pada Kiching restaurant thang lain Neng kau ni jeng thang ka. Bye Ni le Kiching ya pula. Borok Maare song bani Kiching by Kiching Restro thang lai tong lai yo So jeng tini experience kainai the place where friendship meets Kiching Restro अपने डायना पे आके रखो मेरे भाई रखो so this is the view of Kiching Restro Kwtal ekdom Kwtal restaurant Chini Borok ni no okay orang orang tu nak khai bedi is it Bang menu ho ekdom simple and subtle kai seja bunyar ne hai ekdom kebang ma khai mane book saname rasa kya jagan mu khang ke na ro ekdom confused ni khai na ni What is wrong with you चुप साली बकवास करती O menu no ang ani community awo photo buiri nai te o video wang photo buiri nai o menu bongor kain menu to ene te indo okas kai tham menu kai sang kai Indian different Indian aro ka Indian sini mana Indian oro item ga ka Indo Chinese de te sang ke te sang kai ko drink salad style desserts Nangka angno kai thamo ani community of photo buri nai so chunta decide khale na tam chunta nai dona digi mari song
I can't believe you have to say this now only. इसके मुंह पे कुछ डाल दो fish cutlet kasha kasha lagi kau pun cara makan salah Chinese pun orang pun orang dia kau dia kau jangan main dekat hati mau tak hati tambah salah tu orang pun और नहीं है इधर आपको खाने की इधर श्रीप खाना है ना मैंने जो तो कौन चीज़ के लिए दिखा जंग श्रीप सब बोलो श्रीप Hina sirinya ko. Hina sirinya ko. Hina sirinya ko. Naro may to kayo. Sirinya ko. Please don't disturb us. Sirinya ko. Sirinya ko. Prawn na ko. Prawn na ko. Once to sirip. One hour later. Kiching exam में आएगा एक घंटा किचन और पूरी तो मो because he thinks about exam of finance वो सब कुछ so Kiching order already wants to be back here for now wants to my phone they're just wasting our time drinks drinks it's a bit sound हाँ छोबरे को तो नहीं छोब गया है मैं किधर मिले So we were this girl and me we decided 2023 ni pula pachingo jung mutton curry jinai mutton se chali ahne ni jung decided 1 month pore bo mutton by my 7,000 te angke buka za te bo sakai songkha angka bo mutton saya ni angka mali ata mana ke mali ata re ni ta ne red meat karna ni karma ni ta suni ni so ke ba chali ata wada hika plain rice fish finger kaisha fish cutlet kaisha mutton nimi dekho mutton saya namun jadi ini sorry itu look aku tak baca nama kita sering main chicken खाते ना वो दिख रहा है she's not like this हाय क्या है मैं तो ये पुचके की दुकान में ठीक special order plain rice fish finger plain rice kani do gai fish finger kasha the fish cutlet kasha okay chick mutton nita mocha like spicy okay aku sini अच्छा she's what chicken she's one chicken chicken manchurian चाहिए ना Khaiman what? Do you want? Momo always how the chicken manchurian she's one chicken ta na chicken manchurian khai kitchen restaurant में खाई था kitchen नाम दिख रहा है okay baba drinks lassi other drinks mocktails and juices or lassi and other drinks desserts virgin virgin mango juice किसी बारे में खा पे हो मुझे क्या fruit punch I'm the virgin pina colada okay नहीं तो वहाँ नहीं कर I'm a mango type ना apple milkshake mana dia apple milkshake chocolate milkshake तो mango milkshake मानी लोग mango अभी की जाना है yes अब dessert मुझे क्या तो पौड़े जाना है mango apple कैसा mango milkshake so guys Chini first jamu hai kya okay apple milkshake by mango milkshake wow apple milkshake by mango milkshake okay guys did you miss us? we are back did you miss us? Okay
So we get double pico, Chini fish fingers. Okay, Maare restaurant favorite. Je kun restaurant hanke, bomono no order kayo. Almost kan order kayo bo night to menu omona night to aniyashi no rock bo. Ke comment kayo bo hake no rock aniyashi thok zakan. Okay, the Maare chai high kanar get no bahai to talk. So still I'll try one. It's very good and the fish is very fresh, I guess. Mayonnaise with your side, Nigana. Young was on the Zoton mango shake by apple shake. It tastes good with mayonnaise. Behind on shake rock. It's good. But link up vokai nungui. Mini apple shake. Mini ganke. Borok shake. No. Hypung shake. I'm gonna try and shake. No, sorry, cut to talk. Sorry. I'm gonna sorry. So Chini next dish kai dong ka among ka wow heart shape dancing mo fish cutlet L A B C D E F I G S is Hana H I J K L love E Thank you. Besarnya delis itu. Hajing oh, lalu baca tentang mahal. Wow. Action. Ang bekara sini please. Jangan sih minum mana bunyi bekaran. Bekara nani besar aram na. Oh ma. Hai ke? Macam na? Dua tukar. Naik gadi, ay buka. Bukan kundam kere. Bukan ni kundam kere po. Satar kan ada. Book angwan baby apple shake no. So good. What's our fish finger? Maare favorite fish fingers. Spicy. Not very good. Yeah. Good. No? Bukan orang dah na. Ini kan. Bukan orang dah very tasty. Ikut nak? Orang yang kamu pilih. Apa yang kita tahu? Guys, tunggu sama kita orang kasih berinya chop. Mystery pula padi ga? Wow, hi. How are you? Hai tong lah yo, buat mana stok kai Kokborok. So Chini camong rok pai chop pai ya. Ko Chini dish ka. Oh minta mau mana? Oh. Mutton rogan juice by? Chicken Manchurian. Chicken Manchurian. So guys, tinggal bang macam naik tong ayo mutton dan chicken by. Kasih naik. Ini last item ka virgin tangkum Virgin pina colada. Virgin pina colada
and Fruit punch. fruit punch. Okay, Maare. So cheers, Christina. Cheers. একদম কথক মানে না বেশি sweet and না বেশি salty and it's perfect. Perfect. Tabakan tasting time. So guys, chung tabo Kiching Restro. Wo taba ye ekdom kothok samung sawi. No bag. Thang tong la yo no ko. Leitin kha 10 ta bari thang ka. Guys, I'm sa kayo Chini tinin vlog pa sinay. So no Chini vlog na sa kan you like, comment, subscribe and share.